Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 12-декабрь 2020 Куршап мал базарындабыз. Бүгүн сиздерге азыр ушул жерде букалардын, эркек торпоктордун жана ургач торпоктордун кунажын, саан, уйлардын бааларын билип бермекчибиз. Анда эмесе видеонун агына чейин биз менен бирге болуңуздар. Мына катардан жашып деле. Бука канча достор? Кимден? 80 миң сом. 80 миң сом деп аткан аз баа болот экен. Баа болгондо бир аз ортого түшүш кыйын. Ээсине бааларын дагы тактап сураш бир аз кыйын болуп калат. Азыр бул жакта дагы бир чоң орто бука бар экен. Ошону дагы билип берели. Канча болсо ака? 60 тысяч. 60 тысяч болуп атат. 60 миң. 60 миң сом кеми бар дейт. Базар канча кылды ушун азыр? Аркыл болчу. О, аркыл болчу экен мына. Көрүңүздөр. Азыр мына жанымда эле бир бул дагы өтө Куршаптын чоң короз букасы экен почти мына. Ооба канча деп атасыз? 130. Жашычы? 2 жашар бука 130 миң сом. Мына багууда турган өтө семиз бука экен. 130 миң сом кеми бар. Азыр багылып атат. Багылып атканда дагы мындай орточусуң бир аз көпчүлүгүнө ыңгайсыз болуп калат дестер аны. Неде букалар уже сатып алынып байланып тур. Мына сатып алындыбы? Билбейсиз. Эси жок, билбейсиз азыр. Бул жактан да катар эле тартып кете берейин. Көпчүлүгүнүн суроолору боюнча мындай үзбөй эле бир видео кылып, мына тартчы мындай базарда жүргөндөй болойлу деп суранышкан. Азыр ошону дагы орундатып, колдон келишинче тарткан акыбыз. Ака канча досуп каларды? Ака канча досуп каларды? 120 экөнү. Мына экөнү 60 миң сомдон кеми бар деп атат экен. Канча 1,5 жашар букалар ака? 1,5 жашар букалар экен мына. Көрүңүздөр. Бул букалар канча дос ака? Мына ак даланы. 50 кем var. 50 миң сом кеми бар экен аланы. Буларчы? Мына экөө 45 миң сомдон кеми бар экен булар. Ал ушул катарды тартып кете берели дагы улантып. Мына канча болот ака? 45. Наркынсычы? Наркынсы 43, беркинси 45 миң сом болот экен. Базар канча берди ушуларга? 76 берди экөнү. Мына экөнү 76 миң сом бериптир, бербедим дейт. Көрүңүздөр. Ака канча деп атасыз? 48 миң сом кеми бар дейт. Базар канча кылды ушуну? 42,5 кылды, бербедиңиз. Мына 42,5 миңге чыкты, бербедим дейт. Азыр бул жактан дагы. Ооба канча деп атасыз? 55 миң сом. Мына бою чоң экен, 55 миң сом. 1 жашар барбы? 1 жашар болу элек эркек топок экен бул. Азыр бул жактан дагы канча болсо ака? 60 миң сом. 1 жашар болгонбу? Будан өткөн. Мына 1,5 жашар болуп калыптыр да. 60 миң сом кеми бар экен. Бүгүнкү күндөгү Куршап мал базарындагы чоң 1 жаштан өткөн букалардын баалары. Азыр ушул катар эле эми эркек торпоктордун бааларын билип кетели. Ака канча? Assalamu алейкум. 35 миң сом. Канча айлык? 5-6 айлык болса керек шығар. 5 алдыңыз. 5-6 айлык болса керек дейт. Базар канча берди? Канча бересиз? 31 бердиңиз, бербедиңиз. Бербедим дейт. Мына баа болот экен азыр. Канча деп атабы? 32 деп атат. Сатарман. 32'ge bayladı. 32 миң сомго байлады экен. Азыр ушул жерде дагы мынтип баа болуп атат. Базар өтө кызып аткан учур экен. Көрүңүздөр. Байтыбы? Базар кызып атат. Азыр бул жактан дагы алдыда кичинекей эркек торпоктор дагы тартып кетели. Кечириз ака. Мына канча болот? 30дан кеми бар дейт мыналар. Базар канча кылды? 55 миң экөнү кылды. 55 миң экөнү берди, бербедик дейт мына. Көрүңүздөр, кичинекей эркек торпоктор. Азыр алдыда дагы кичинекей торпокторду тартып көрсөткөн аракет кылалы. Эркек торпок а? Канча болсо ака? 33 миң. Мына 33 миң сом кеми бар дейт. Ака канча дебасыз? Эркек торпоктор а?
Erkekleri kança? 40'tan. Ekoten. Buna 40 bin mi içinde abi? Koyun he? Şurada. 40 bin son deyip. Tamaşaladık şey. Ne oldu? Görünsün. Adamlar yaman deyip tamam. Aka aldınız mı? Kaç oldu? 23 oldu. Urgaçça. Na Urgaç torpak, az Katarla Urgaç torpak ötüp ketereli 23 bin so'mga alınıptır. Urgaçlar adam tatmayız. Kaçta çıklardı? 26'dan. Na 26 bin so'mdan tegiz 3'e Urgaç torpaklar. 26'dan kam var da. Kaçaga vermediniz bazarına? 24'ten berbe koydunuz. 24'ten berbe. Na Urgaç'ı kaça bastı? 30 bin so'm kim var deydi. Bul dağı çoğun. Qara. Uyga uy bola turgan torpaqlardan ekan. Urgaç torpaq aka? Qancha? 26. Kim var deydi. Urgaç torpaqlar. Qancha sova? Qancha do'las? 55. Urgaç torpaqlar. Ekone 55 otaspa. Na ekone 55 otat ekan da qaransar. Az bavul otat dağı. Ekone 55 bin so'm deptir. Satarman. Aka qancha otasiz? 33 bin so'm. Urgaç ha? Na Urgaç torpaq. Bir yashar bo'ldi ha? Bir yashar bo'ldi Urgaç torpaq. Na ko'ringizlar bog'lari. Baytuva. Aka qancha otasiz? Aytımda, aytatlan bağınızı. 35. Na 35 bin so'm kemi var deydi. Baza kaçaga vermediniz? 32'ye. 32'ye vermediniz. 32 bin so'mga vermedim deydi. Aka qancha otat Urgaç torpaqlar? 33'ten. 33'ten. Qancha vermediniz? Na aytыңызchi. 28 yarımdan beri verdim. 28 jarımdan optimga bermey koydunuz. 3 önüm. 3 önü sırada 28 jarımdan ha. Bu qancha aylıklar? 3 ön. Bir yaşar olsa gerek bilmiyorum. 1 yaşar. Toşta bileyim. Alğansız ekan da babaga şey. Bunun kucuma aldınız mı? Baktım. Vaqtdır da. Bunun kucuma alıp bağıptır. Şol tura gelip. Qancha oldu? 33 bin oldu. Na. Urgaç torpaq az alıngan bağlarda aytasiz. Na, уже baraka olup alındı. 33 bin so'mga. Erkek be? Na, bu жақта da erkek torpaqlar var ekan. Aka qancha do'st nani? Alan. 30 kam var. Na 30 bin so'm kem var deydi. Qancha berib edingiz shuni? 25 gördüm. 25 berib edim. Yaxshi. Aka qancha otasiz? 30. Na Urgaç torpaq 30 bin so'm kemi var deydi. Hazır ушул катарлы эми кунажындарды тартып өтөлү. Кунажындардын бааларын билели. Канча болсо aka кунажында? 45 bin so'm. Боз эмес. Боз эмес. Кунажын. Мынау азыр ушу союшка эме болот экен да. Баглатчабы. Канча берет аларман? Аларман 36 bin бериптир, бербейт. Канча болот? Багылды. Ава кунажынбы? Канча бас? 35 жақыны. 35 жақын айтты мı? Жақын айтты. Sizdeki çava? Sizdeki de 35. 35 bin so'mdan kunajının bağları. Aka qancha dodasın? 50. Boz emas be. Boz emas ekan 50 bin so'm. Biroq öte cho'ng kunajın uyga alsanızlar dahi mal bo'la turgan türü var da kunajın ekan. Ava qancha dodasın lan? Bunu 47 otan. 47 bin so'm. Boz emas bilinmeydi. Anığı bilmem. Bu sefer geçerek. Geçirak. Boz bolsa dahi geçirak deydi. Anasını biroq toşuna bilmeyim deydi. Qanchaga bermediniz? 42'ye bermediniz. Жақшы, bazarınız versin aka. Hazır бұл жақтан дағы мына сол қапталда құнажындар көп, ушул жақтан дағы қатар биліп кетели. Боз құнажындар барбы? Қанчада салам мынаны? Қанчада? 70. Боз bu. Боз екен 70 bin so'm kemi var deydi. Жақын оқшайды, ha? Желini жазға боз, жазға туйт екен да. Görünsün. Mına kunajın kança dost aka? 55 kam
55 kemi var. Boz bu? Toştuna bilbeyin deytin. 55 bin so'm kemi var deytin. Jelini жоқ деле bu. Can açma olatken da bu tuğsa eğer boz bol. Görünsüzler. Bunda jindin bağları. Hazır dağı bulacaktan takta surap keteli. Ama kunajınlar kança dodas? Bundan. Kança dodas aga? 50 bin so'm kemi var deydi. Kança görmediniz şunu? Hazır geldiniz. Nal bal eynesi be? Kança bu? 60 bin so'm kemi var deydi. Eynesi iken. Bu kançan tuğan aga? Bir de tuğan, can açma o. Bir de tuğan deydi. Görünsüzler. Hazır jelini de göstereyim. 60 bin kemi var deydi. Hazır bu yerde dağı bağ oldatken sağın uyga görünsüzler. Kança odasınlar? Kança dostlar aga? Kança dost? Kança so'm dodat? 500 so'mdan 500 so'm kam 70 ming eko torpog'i bilan. 500 so'm kam 70 ming so'm dodatken. Şu sağın uyga torpog'i erkek ekan. Az bu katardan da surap daha bilmelaylı. Sağın uylarda tarp ketereli katar уже. Kaç olsa ka? 100 otam. 100. Az kaça ertaslar? Torpog'un o'zini qancha qarasan? Az bağ oldatken şu sağın uy 100 ming so'm ekan. Torpog'i erkek. Bu dağı can açma ekan. Can açmalar уже sırada görünür. Görürsüz can açma 100 ming so'm kemi var. Jelini tarp koyup suran çıkan da jelinin görünsür. Hazır şu katarı dağı sağın uylarda tartip kötöreli. Bu yerden mınday проходтардан da biraz kısılasın. Aka kança doda sağın uyda? 100 ming so'm. Kaçançı olası? 5. olası mı? Urgaç erkek be? Urgaç iken torpoğu. 5. olası iken. 100 ming so'm kemi var deydi. Jelin dağı görsetip koyayım. Aka kança süt beret? Jelin çoğun eken. 10 litre süt beret kemna sağın uy. 100 ming so'm kemi var deydi. Kançaga vermediniz? Eyim geldi. İyi mi geldi deydi. Pazarga eyim çıktı deydi. Hazır şu katar emi sağın uylar başladı. Sağın uylardan dağı katar surap keteli. Sağın uyacak öt olaylı hazır. Öt ketelik ha. Kaç olsan da? 70 ming so'm. Kaçançı olası? Birinci olası. Birinci olasken can açma. 70 ming so'm. Torpa urgaç erkek be? Urgaç deydi. Kaça süt var bilmiyorum. Kaça süt var? 3 litre süt var. 3 litre süt var deydi. Jelini de görünüzler. 70 ming so'm kemi var deydi. Şu iğnevala. Bundan da iğnevalara öt öyle. Öt küteli. Süzetken. Katık süzetken. Aka kança dolas? Kudaşın özleri be. Erkekmiz urgaçı. Ha, bunlar erkek eken. 60'tan da otam. 60'tan. Kaça Dörtünü çıkarma koydum. Kaça? Çıkıda da takansa koysanız? 55'ten berem. 55'ten beresiz. 55 binden sıraz verem dedin ha. Bolgon basını ayttı. Sağın kança oda da? Kança oda sağın uy? 80 ming so'm. Torpa urgaç erkek be? Urgaç iken. Kaçançı olası? İkinci olası deydi. Görünüzler. 80 ming so'm kemi var deydi. Jelini de tartip görürsüz oda. Kança süt var aga? 72 ming'e alındı. 72 ming 500'ge alınıptır mı hazır? Alıp uje eseptep baraka getiptir. Baraka örttür değil mi? Evet, yüzüptür de ya. Na torpak kançadan aga sanıylar. Kança? Sağ kaça değil mi? Arzanına kaytayım. Yok, bolğanda ayttın da hazır ayt atmanızı. 90 ming so'm kemi var. Urgaç erkek mi torpağı? Torpak urgaç ken can açma var. Can açma var. Can açma ken. Adam tartpayız aga. Jelin kıranızlar. 90 ming so'm kemi var deydi. Can açma. Hazır uşul katardağı. Nal, öte jelini çoğun sağın uy var eken. Şunu da göstermeyelim. Aga kança dostma sağın uyda? 140 ming torpağı. Urgaççı erkek. Torpağı urgaç eken.
Görünsün mü? Sağnoy 140 bin som kemi var. Kaçançı olası aka? 5. olası ken. Oy, geçeriz. Ağzımda jelini de gösterip koy. Jelini karanızlar. Aka bu jelini aranda 10 litre süt berebi? 10 litreden de köp beret ken Sağnoy. Görünsün. Öte. Özü de çoğun Sağnoy eken. Hazır bu jakta oje Katarı emme oldu. Sağnoylar. Arka jakta dağı biraz sarıp keteli. Sağnoy. Yerde Sağnoylar bugün biraz azıraqday torpaqtары barlar. Mına bozlar көп çıqıptır. Mına özü boz bu? Boz. Qancha do'st bas? 65 de oldu. 65 bin so'm bo'ladi ekan. Bu qanchani tug'an ekan? 4 tutuğa. 4 ishingdagisi 5-chisi bo'ladi ekan. 5-chisi bo'ladi ekan. Qancha sütü var aka? O sütte çıktı. Az sütden çıkıptır. Tuyun deb qolibdir da. Bazaringiz bersin aka. Qanchaga ketdi aka? Na 60 bin so'mga satıldı va. Dal 60 bin so'mga satılıptır. Torpaq erkek burgachi va. Torpaq urgachi ekan. Üçüncü tuğuş ekan, qarаңыздар. 60 bin so'mga satıb alındı. Bugünkü Kuşap pazarında. Satıldı. Ötüp keteyin aka. Naqta dağı Sağnoylar da baylanıp kalıptır. Baylap koyuştur Sağnoylardı. Hazır nerede dağı? Aka Sağnoy qarman turat. Sağnoy biraz azıрақ özü. Köpçülüğün sırası sonuçta Sağnoy tap dedi. Aka qancha do'st Sağnoyda? 95 bin. Torpaq urgachi bu? Torpaq urgachi ekan. 95 bin so'm kemi var. Qanchani tug'an aka? 3 tutuğan. Qancha süt var? 7 litre süt var deydi. Jelini görünsün. Süt özü dağı tamçıladı. Qarаңыздар. 90 bin so'm kemi var. Qanchaga berbedingiz aka bozorga? 85 ga berbedingiz. 85 ga berbedim deydi. Görünsün. Bugünkü Kuşap mal bazarındagı Sağnoy erkek torpaq, urgachi torpaq, Qunajindin bağları. Sunuş pikirler bolsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qattiqliklar. Podpisatsiya knopkaсын basıp, qo'ng'iroqchani basıp qo'ysangizlar, bizden kelgen videolarni birinchilerden bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, amandlikda bo'lingizlar.